Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kankan. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Aninita iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklangan itinagan Aninita. May sa a plain housewife. Talo dagiti anak mi kini Freddy. Pinagsardengnak ni Freddy kas accountant iti may sa pribado nga opisina. Tagaywan na kanulaangan kadagiti anak mi. Adda saad ni Freddy iti may sa nga opisina ti gobyerno. Iso nga uray saan ako nagtrabaho, agbyag kami latta. Private school mo ti pagadadalan dagiti dua nga anak mi. Nang rog iti problemak, idi nagbalik bayan ti kumpare nilakay ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ninita dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, apay anarabyan ka nagawid lakay. Ay, sumangbot ni pare Joel. Binautan lang kamatandilo ko akong pare. Sino a Joel? Diyan ninong ni Judy. Ni, saan ka di nabayag iti abroad day jay? Nagbalik bayan nga rod. Amo mga ag-drive ka. Apay nagbartag ka. Sana ka na bartag si Kam. Kalalay nga na lang dito. Dagiti ubing nga eh. Naturog dan. Agrib-review pa lang ni Judy. Adan sa kano test da inton bigat. Ay ahap. Agpuyat pa ilan. Nakakutkutong lang arudan. Judy Ann. Rabin. Pwede ka pa ilang maturog, ha? Anda test mo inton bigat, daddy. Adan samot ka no boyfriend mo, anak ko. Nang ibagamot. Ada ayamot. Saan ka pa makinin na what? Agad adalak pa ilaang, daddy. Sana ka makinin naram. Nalangarap. Maturog ako. Jay, good night kiss ko nga eh. Hanyamot ni daddy. Agad arak. Jay, good night kiss ko. Anak. Pwede basit ka pa. Kanayon nga ikis na. Itata bumalbalasan kan. Sana. Ay, ada siguro talaga boyfriend naman niya. Wala ni daddy. Ingkay kat maturugan. Tila ibagbagayo. Ay, nagadukat awaran dito aro bayan ayan. Naskan sa nga ipapukan kung dayto'y santol. Marinita! Ne, pare Joel! Kumusta? Ay, kastoy lata pare. Oh, kano ka pa yasin mangpat? Hindi pa ilan napalabas sa Sabado. Ni pare Freddy ngay. Napanagtrabaho. Awis kumakay. Ay sos, di mo awawisan nga ginumday jay. Tadakas kan kwa na ti arak, pare. Adamin ulcer na. Saan nga inom ti pangawisak kan kwa na, kumare? Danag mo na ya. Di mo awis-awisan nga ag-chicks. Pangaasim pare. Saan pa yan nakalpas iti panagadal dagiti anak me? Awan mo't kat hilig ko iti chicks, mare.
Huston ni kumarem. Anya nga rod nga iti pangawisam ken kuana, pare. Mapan kami man makibulang. Ha? Derby itakay. Ipakada ko na, mare. Saan ka madanagan? Itulod ko ni kumpare dito'y balayaw. Judy! Nakamano akon nga ayabken ka. Umay kamanganan ko naken ka. Nagrigat kan ayang ay ayaban. Sana pa yung mabisin, mami. Ay, agyaman ka, ta saan pa si mangpet ni dadim? No iso ti mga yabkan ka, kat saan ka nga umay, agungat mananday jay. Awan ka di pa ni daddy, katrapiin? Adda na pananda ka ni Ninong mo a Joel. Umay ka kat manganan. Oh, apay nga itakalaan. Ay, nabakit na nga baka. Anya? Dakkel ti inabak ko iti bulang, bakit? Ha? Pinadas ko ti nagtayagat na nga baka. Nagswerte kan? Apay akas la piyesta ije balayo, mare. Nagado ti tao. Ay namare, nangabak ngamin nila kay ko iti bulang. Ah? Agbulbulangan ni pare Freddy? Saan? Inawis lang ti kumpare na. Pinadas namat tinagtaya. Ay naswertyan namat kat nangabak. Umayak man mat nga rod makimerienda. Adapay na bate? Umay kalataa, adupay. Ay na, isumit lagayam anapon no day tabasket mo iti grinoserim. Swerte nila kay mo iti bulang, amaray. Ay namare, umuna ken maudin apan nakibulang na daytoy. Madi ti sugal. Hello, pare. Pare Joel, imawag ka mait. Domingo inton bigat, pare. At napapanam? Makimisa kami, pare. Intakit di makibulang. Bareng mga baktamanan. Kwa, pare. Ako ngayon ani misis ko. Nujak sumurot kadakwada makimisa. Di iba ka may talaang taddaak. Tanwag sublak ija brod. Isardang munton ti makibulang. Pagbigyan nak lang. Sika ngamin ti lucky charm ko, pare. Daddy, sa dino ti papanan nyo? Jodian anak. Da kayo langan kadaading mo kani mamim ti makimisa. Tada ti papanan mi kani Ninong mo Joel. Di kay makimisa? Kadag ito'y laeng anak ko. Tamasapol ako yugak ni Ninong mo. Oh, tulungam ni mamim amang banday kadaading mo, ha? Wan, daddy. Malaman kayo. Umuna kayo na arumwar. Sayang, pare. Naabak tamat. Huwag narod pare. Kasta talaga. Mga baktan tumanan. Sana balit adakkel dyan ang abakam iti. Wana, pero ni bakit ko tintayak a kwarta. Di mo ko na nga Andres ka. Ha? Ay, sana. Amokon. Tumagas taman kit di ta beer house. Nagpipintas ti chicks di takat. Anya? Nagloko kan? Naabak talang arudan. Mapantapay lang di ta beer house. Ay, soks patayin na kun ani bakit ko. Si kakit di mat. Nakakatawa ka mat. Intalang agmerienda. Uray saggay sa talaang abir. Kapit lang iparking ko tuylugan ta. Lakay, mangtad ka ni ti pagbayad tayo iti kuryente. Renta ti balay, kan tuition dagiti ubing. Nagadon ti bayadan. Kat anya ngay, dagitamot at talaga dagiti babayadak. Naira na kami na pa nagbabayad iti tuition. Ag-examen nga minan dagiti ubing. Alamang tadkan Diyan ngay nangabakak iti bulang iting intad ko kun ka. Naipusan Pinagbayad kun ka dagiti utang tayo. Awan utang tayon. Nabayadak aminan. Ninita, awan ti maitad ko ita. Anya? Diyan ngay sweldom. Nang ipanam? Naibusan Ha? Madin sa dayti ang malpaspasama ka na, Freddy. Adan samot babae mon apang igasgastusam iti kwartam. Anya babae mat nga ibagbagam. Apay nga rod, naibusan ti kwartam? Kasanon, dagiti babayadan tayo. Ayan na di wallet mo. Nan, kita akman. Mamwakla nga da babaim. Delikado ka kanya. Alangan mo tama pa nakagiskwela nga awan pagpletek. Diya kaya ti magmag na sumrak. Nagpudot. Ano sampay laang da iti 50 pesos abalon mo anak ko? Saan nga umanay data, mami? Kasano dagiti pa Xerox kan pagmerienda? Mangala ka pay laang ti merienda at tinapay dita. Kan saan ka pay lang amin nga agload iti cellphone mo?
Apay kastoy, mami. Rimigat matan ti panagbiag tayo. Nagsublimat gaya man ni Joel iji abroad, Mare. Nasaya at mat no nagsublin. Bad influence day ta kanilakay ko. Naamwak kadagiti kakabagyan na apermigayam ti panagsugal na iji Hawaii. Agmalmalem ka nung agmadmadyong. Ha? Kasta ka di? Wen, isumat lagayam nga awan na pulos pundar na. Taman nugal mo. Kita am di kotse na. Agkaraperde. Ta secondhan lagayam. Ay, saan la kuman nga nagbalbalik bayan? Mami, apay nga awan kuryente. Saan na ka makapag-computer iti project ko? Alaam day ta laptop mo ni balay ni Lolong. Naputdan tayo iti kuryente. Anya? Awan ngamin pagbayad tayo. Apay akastoy. Kasla tayo nakakaasin. Bayam anak ko, agdis kitarak to ti pagbayad tayo iti kuryente. Awan kwarta ni Daddy? Hay, marurudak ka ni dadim. Napanman ang nakibulang. Anyamat ni Daddy. Unan na pa'y ti pan nakibulang na. Ingkapay lang ijayan ni Lolong. Imbag ijay, ta saan da maputputdan iti kuryente. Lolo, dito yak pala ang balay yung computer ha. Naputdan kami ngamin iti kuryente. Apay, awan pagbayad yaw. Awan ka no, kunan ni Mami. Napan ngamin nagbulang ni Daddy. Anya, Maruruta ka talaga ka ni Daddy. kaano pa'y anasursuro ni dadim ti agbulang? E di simbang pati kumpare na. Inawis-awis namat ngamin ni Daddy. Kasta. Sige. Ag-computer ka lang dita. Lolo, ikandak man pa iti allowance ko intun bigat. Awan ngamin maitid ni Mami kanyak. Awan kwarta na. Sige. Siya kung timangted iti kwartam, apo. Awan ti bagas, awan ti may gatang iti sidaan. Kasanulangan ti biyag tayo. Nay, apay nga siya ti pabasulam, kat si kamot agibad budget. Nagbasit mo itad mo nga i-budget ko. Ad-ado mo ti gasgastusam iti pan nakibulang mo. Naglaing kanyag sa oy ti kasta. Anya ko matigat-gatangam. Dagitawan ka iskan na abanag. Badbadaw, kan dagita gamit iti kusina saan mo't amaus-usar. Anya? Dinakman biyangan. Tapang liw-liwamot lang iti bagi ti panagbulbulang ko. Ay, nagbaliw ka talagan gapo iti dayta pa nagbulbulang mo. Mabaybayan na kami na pamilyam. Apay, anya ti mapaspasamak kada kayo. Tawan mo't kanun kwartayo. Napuddan kayo pa iti kuryente. Pudno dayta tatang. Apay, Ni Freddy ngamin. Un-unaan na agastusan ti pan nakibulang na. Ngamda kami a pamilya na. ano kasta? Pudno ti imbaga kanyak ti apo. Un tatang. Kanayon ti panagapami ka ni Freddy. Di naknot ngamin dengdenggan. Mapanlat na makibulang. Makangag kanyak day ta, Freddy. Urayak nga gawin. Ni, ata kayo mo't gayam, tatang. Talaga nga inuray ka. Nasken nga agsarita ta. Seryoso kayon sa, tatang. Seryoso Tamabaybay amon ti pamilyam. Gapo iti bisyom. Anya abisyo? Day tapan nakibulbulang mo. Liwak lang daytoy, tatang. Anya kayo lakit din ay ha. Liw-liwam. Ngem mabaybay ametan ti pamilyam. Oy, Freddy Isardeng mon, day taapan nakibulbulang mo. Ala, Mami, bawal ka nun ti rumwar. Un nga rod. Awan pa yan klase yo. Kasano tayon? Ano day tabuy-buyahan niya, oh? Daddy, bawal ka nun ti rumwar. Kapuanan dati COVID-19. Papanam ayala kay. Mapan kay ka di manan makibulang, Daddy? Ada checkpoint dita. Saan ka basta makaruwar no awan na patagapapanam. Ken no awan ti quarantine pass mo. Anya? Iso ti kunana di tanyos? Ken may sapay. Nairikap aminan nga establishmento. Dagiti langan paggatangan ti makmakan ti nakalukat. Anya? Ala, yawat mo day ta ibulang mo. Tay naklangan igatang iti abasto tayo. Yes. Sige. Alam nga rodan bakit? Saan ako namapan makibulang?
Kinapudno na Mr. Lonely, dakkel tinaitulong da ito'y quarantine. Tababaan da ito'y nakapanunot nilakay ko. Isupay tinangawis kada kami asa nga pamilya nga agkararag. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, dito'y pakasarita. To'y pagayam mo, ni Nita. Agyaman kami matpagayam ko aninita iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, tanakaamiris nila kay mo. Ket sapay la kuma, tasaan nan asublian, tipan nakibulang na. Kasta ngamin ti sugal, pangabaken na kay ti umuna, ngam intun sumaruno, kanayonen tipan nakaabak mo. Awan tinasayat nga ipaay ti sugal, nang nangruna, kadag iti addaanen iti pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aninita iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.